Keroni perangkia song apen SGB atum CM apan pinpura lo kapajer. Ingchina riso pen kerak-kerak a motor si EM Torendro Brahma apan kipi. Kardom nili Karbi aberta thamang thare chesong terot non bertang tonpen RJ tham. Keroni perangke asong lapen SGB charchima song atum Karbi ngautan mas council at CM tuliram rong hangapan hawara longa kesung kepapleng pon japan pinpuralo pajer pon. Karbi ngautan mas council at CM arideng kepajer pinpuralo along Assam Meghalaya ahoy along leapan kelang RD kipi chirikendeng along Golf College Binangji kedam kevangator mesenangji chirikendeng along 108 ambulance padunangji kijun alang mesenangji lapen rehing ami our side padu sirak nangji pusi perangke lapen SGB arotum kehang padupon pini chirikendeng along BJP ke hai amai padupon labang so amai long Karbi long termos konsel CM tu diram long hang stamina cetong dun lasi labang so ngaja tong dun long nilitum keroni sangbadik संस्था lapen ke सरकारी गंबुरा चार्जी मोजा कमिटी अहिन पेन चिंगवा चिंगसा सी इसी मेमोरेंडम अटे पिनपुरा लुपा जिरदुन लो तो होमा कैपेसिटी থাকে তার কারণে তেখেতে এস্টিমেট বনাইছে বুলি কৈছে এই বছৰৰ ভিতৰতে তো সম্পূৰ্ণ হ'ব কাৰ্বি অট'নমাছ কাউন্সিল লৈকে সেইটো স্কিম আহি পালে আৰু টকাও আহি পালে এই বছৰৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি মই আপোনালোকৰ ওচৰত মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো Karbi Autonomous Council EM Torendro Brahma Apan Kipia Motor Ingchina Risopen Kerak si Kapajer Motor number AS09B1821 Henlo Lapen number plate along Ketokpon Gulf of Assam PWD Pu Lason Henlo Lasi Karbi Autonomous Council Kechari Tumapan EC Karjukang Tumke Kupia Potsi Ason Tina Sai Longta Lang Misen Pen RD Dujota Sai Kipichun Pon Teklong Ledetlo Karbi Autonomous Council atumpen ajada sai longta ingthim limpen sai kedeng pon thekponong pamimi jongdami Karbi ngol kang kolat atwar PC kimisen do kijulalang misen avi rong arlo kecharli ade mati school misen avi rong arlo ke sukachelang japan medical sub center lapen hospital kavi pen chinglok kinang soda sai kipechut pon piadim dopik hangjanglan Ninghang Puloti, Karbi Autonomous Council atum ajata saita dengun. Karbi Autonomous Council a motor ingchin arisopen kirak-kiraki chithirak si kemeji. Ingchin arisopen rak set anke Karbi Autonomous Council atum kidukluma puta arjume meala mandeda son lupusi ongdu aradatum chithan renti. Dipurang supi atowar kuan ka pamisen Japan pura PWDSI campaign towar kasalamasai dingpon bomlo seta tong sarmong pan kasalampon atowar nikoan dunji lang ikta labang sobirta Dipu soil conservation asai hempen rong munjura dakta selam bomlo seta bang so towar kasalamasai ke oi hektik nona tengki prabjin pen kahinuji angring thetan khangjanglo ini dar dipurang supi along PWD department and towar kasamarpon adak non rong munjir kita motor long poka rasta mate poka libunai pon bomlo workis tamila bangso atowar ke bunai pon la ansi ke sai oilo non patumi het ke bunai pa towar pusitame badak alcatrar ke jumje mante arlong ke heno mante dak ko anolong arlong so ke me ke bunai pon ing dak long duk ason si ke bunai pon rong ajok alang litum ke bunai pon atowar pusitame dak mimidet sonsi thekon long lo apila so teng jong si towar bunai polote labang so towar ke ningkan ko ansi adin do ko labang so adin ke do de ja da jok department na hin pen batai ko ansi labang so towar fan repairing itum phanang pipon po la camera person Stefan ten non pakang pon bom las kame non ke thok pon ni towar lo la pen ke non jitu ke bunai pon tang towar stame alang tum ke bunai pon la ansi ke sai oilo je department na hin pen SDO rajutingo stame labang so towar ke bunai lo na chilang dona pang kenang so athe alang lu tum na chilang le pen stame labang so contractor tu mithang apokera pam pujamat ko na jok se alang labang so bunai ke hang go la
Rat, Mote kita strong pen de bang rat, laso tuar ke thela da rat tum ans kami labang so tuar ke punai kon bimi, nangdun pami, langkon pami thabis dak, labang so tuar ke thela da tum ans kami, nilidum kat diu salong, lam hoi nang pilo, lasi labang so teng pen tum lang yung di pen at heglong kami lason dak kasi, labang so tuar ke heng no ilidum non thekon long lo, lasi labang so tuar ke punai kon lagi ke RGD kui, kita here pen kita dudi apang kulo de. Department na hinpen SDO SO lapen engineer atum kami nangalang dun kinang sot as jong sila bang sot tuwa na chilang dun depen na job laban nona son ke bunai pon ver puluti lagi department na hinpen patai kuan sila bang sot tuwa phanang repairing phanang pipo lapen ge labang so lag atuka atangka ke padam ko pilo ali ke manpo camera person Stefan Teron penili tisrong khar God News Difu Bangso towar kasalam contractor habi timo hin pensi towar kasalam apan ason mo mate harlong ke banta longduk side longduk pensi bitumin ke pangvoy anchota kalisi kijum j hectic c theklo halapu pwd sai kam so kram sapen kaning je pona tengke rv kachito thede da joksi carpenting akam abangke pangton kok seta nonjong carpenting akam ke paklema puthake nili thangnata chini dunde pusi so kram sapen ningjepon mohorne bang Stefan Teron lapen perangke ratis rompar God News Difu non malam so porapan dihena parman birta mo ington ponik sene opening shortly a school for playgroup to class 4 facilities big and clean classroom, trained and friendly teachers, playway method, creative activities, audio-visual, aided teaching, drill, dance and origami. Child development and education, learning process with parents as partner. St. Anthony's English School, Lower Dilaji, Birla, Difu 782460, Karbi Anglong. Contact 9859609475 7002770 959 Email santanthonyschool@yahoo.com. Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haipo. Nonjong itong gehang bitch kimchi phansi jitan bomlo. Nangki pray to duklo. Nilita hemgimi kim bomlo. Sita lahaya lamen asapta nili mathate. Athema nili hemalon extra kipidundo. Athe nili hemgi kimalonge tata discount SD bar pensi kimponlo. Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selampon lo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্জ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Royal Enfield, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH39, Chandrapur, Bogajan 782480, Karbi Anglong, Assam.
Dihinamo piputot birdalong wang tulo. Sebab en kepadopon HSLC compartmental asatlang ang tek pai cleaner cap arni paklang pontanglo. Laso compartmental satlang along kadogawe bang suri trok sikebra pora paro plira thongkebre si abang pubang piatum tokdun. Sebab en kepadopon HSLC compartmental satlang pai cleaner cap arni pangtak pontanglo. Bang suri trok sikebra pora paro plira thongkebre si satlang kipidun ang bongpen First Division Bang Paro Trok Sira Thongkebra Ketho. Second Division Bang Suri Great Trokra Paro Sira Krehini Lapen. Third Division ang Bongpen Bang Suri Great Trokra Paro Sira Bang Krehini Abang Hubang Piatum Chepa Undun. Bang Suri Plikebra Sira Paro Nerkebra Trokebra Pli Abang Hubang Piatum Ke Puthot Sang Tukok no Pusi Seba Sai Kampen Pachetak Pon. Karbi ang Longpen Bangkuan tong compartmental satlang ki un lone pini pinapsi pachetak ponji puta Karbiengong Inspector of School mati SI Perangkiapat Pachini. Hanjang Langso Sport Association at tumpen chepatir piponsi Hanjang Langso patua klam long karlitang long kirongpi lapen pudumi rong parpi chikimo menpen Greater Hanjang Langso Sport Association Inter Club League 2017 na ningkana parman pai ni pai Craner Cap Arnipen Pangcheng Ponlo. Hanjang Langso Sport Association sub Maipu William Singh Narpen Kachapempu Pon Amailong Alwi Sarpoman Pen EM Barim Jivan Chandra Pathak EM Barim Ram Singh Topi Kadom Tirangpi Kasang BP Kamala Kanta B SGB Moniram Tirang Lapen Laso Match Trophy Donor Pansing Rong Piatum Chetongdon Mailong HSE Chunbang Rajan Rong Pipen Japonsi HSE Alama EM Barim Pathakpensi Ingturpon Lasopi Karli Tanga Tumapan Minute Hinia por Chikimo Padupon Lasopi Kapatu Kicheng Si Hingchong Youth Club and Hanjang Langso Youth Club at Mangbong Si Chipachinia por Enlo Lapen JC Pathakpen Kepatu Apan Ingpupon Si Chenglo Kepatu Kechengpen Nada Terana Tumta Chiting Kruplo Seta Hingchong YC Atum Ketek Chet Ajok Hingchong YC 2 goal Lapen Hanjang Langso YC Atum 2 goal Ansi Kachipi Unchon Ajok Draw Deadlo Labang Soalong Kepatu Ketek Nailake Hanjang Langso YC Sarkang Teming Di Lapen Lasonong E JC Pathakpensi Pajerlo Lapen Kepatu Alok Referee Gilson Rong Pipensi Inside Unlo Pini abirta bang kilapan si Kang Ton Poneklo, lain bom thak kat news channel, domi thak me korang tu.